Ngoba sifuna ukuthi umkhwenyana emva kwalokho asukume ayenikeza umamezala ikhekhe. Sidlulela phambili namhlanje mama kodwa ayikhona umntwana akathi ukuthi umama wakhe muhle, mama wawumuhle babekubona. Ngisho njalo namhlanje ngithi wawumuhle babekubona. Lo mna wami laye uthisha benjengayo kodwa nasemuhle kakhulu. Ebona intombi yakwaNdlovu ehlezi lapha nguyozalwe uSithembi Nkosi uBhele. Wasebona kuzima esigodlweni lapha sizacela isikhathi esiyakiso bathandekayo, sicela umkhwenyana ubaba uMbanjwa ayinikeza umamezala wakhe ikhekhe. Sathi kulethe
lapho ngizabe sengikufakela okuyintombazana okuncane kuzakuncedisa ngathi ngizatsho njalo hayi bayidlala labantu imali engakazeli babone engakazeli babone badlala amaZulu umdanso wabo muhle umdanso wesintu umdanso omuhle kakhulu ngoba kwamaphili siyabonga lapha kulelo hlangothi bantu bahle siyabonga amadoda siyabonga sinsizwa siyabonga lapha eNatali KZN KwaZulu Natal uzoyezwa umthunqa wakhe uthi nesimadola athi hamba ukhohle kuyangibhalani umntwana uthi akahambe lapho yakhona kodwa kamngotha epheka angapheki imbona yababona abazali akade bemthanda umntwana ubaba odlula phambi kwami ngujamela indodezi wayesigabeni kodwa ngibona ingaqonde etafuleni iyadura ngansiyana sizayibona unami nje umfazeni ngowabo uthi uphola ziplazi 20 rand uthi uyamkhuzibele tubatshele izandla bomfana zomito zaphela izenzazeli lengoma leyo yazikhala kamnandi utshengisa imali kazabantu manhlibili ezidalele ezipholofonini kumbe sephumile lokungakufona phakathi umfawami ubhambhani ujayivile sibili kodwa ukuphuma kufonanga unelihlala elangilana kabathukile usadlalidlalisa iwalethi uMrs Mthandazo uthi ufaka inkukhu nebhola kathi inkukhu bayiphile angazi kumbe lisuka kweshowe kumbe lisuke eMonti kumbe lisuka endawo kumbe lisuke kwamsholozi amanzi enkandla lokho kuphela wena liyoma bafowethu seliyenzimela ifaka ngabantu ngiyabonga kakhulu
Thank you.